Siyabingelela nabathandekayo nxa singena kusifundo salamhlanje okhuluma lani umfundisi uG Mlilo nginxusa engilabo bazivese. Mahla bezulu selamukela lonke kuzo zonke izindawo lapho elisizwa lisibukele likhona okhulumayo nguKlainos Maphosa. Siyathokoza ukuba lani esifundweni bantwana benkosi okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Salibonani isihlobo esithandekayo. Siyabonga ukuhlanganiswa esifundweni. Okhulumayo Ngesikhathi lencube. Asicimezeni lapho singena esifundweni. Baba ingcwele osekhaya ezulwini. Siyabonga ukuhlanganiswa kusona lesi sifundo. Sinxusa ubukhona bakho isiqosi kaMoya engcwele alubani sisitatisha. Sengani Nkosi ngasikhumutshela sikuzwe kanengi uzosinika lamandla ukuthi nxa sisuka lapha siye kuphila khona lokho uzosilindele umbuso wakho zamasinyane sibe ngabasindisiweyo. NgoJesu ngiyakhuleka amen. 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 Bathandekayo isintu sakithi sithi sona indlela ibuzwa kwabaphambili. Amen. Isifundo sesalamhlanje sithi sona izifundo zesikhathi esedlulayo. Inyathi ubuzwa kwabanjani futhi kwabaphambili. Akusivulele indlela yokufunda kwekhanda amahubo ngu78 verse ka3 usiya ku4. Verse 3. Esakuzwayo lesikwaziyo esakutshelwa ngokhokho bethu kasizi ukufihlela abantu ababo sizasitshela isizukulwane esizayo ngemisebenzi emangalisayo kaJehova amandla akhe lemimangaliso ayenzileyo. Sisiyabonga bathandekayo njalo kusasizule injini yokufunda kwekhanda. Isifundo salamhlanje zihlobo zethu zizawuthinta izinto ezimbala kodwa okumqoka kuko konke yokukhumbula lokhu uJehova asenzele khona izolo. Ukwazi imbali kumele kusincede ubona singenzi amaphutha enzwa yilabo abadlule phambi kwethu. Kanti futhi okunye sakuthola ikuthembeka kukaNkulunkulu kuzo zonke izinto esizenzayo empilweni lasithembise zona. Asikhangeleni ke ukufundwa kwale ndlela yokufundwa kwekhanda lesihloko salamhlanje amahubo ngu78 verse ka3 ka4 ake sizwe kwaba kulabo esilabana kuyini esikufumeneyo kundlela yokufunda kwekhanda ukuqhakatheka kakhulu kwembali. Mina mfundisi enguthola khona lapho ukuthi nxa sikhangele nje isihloko ukuthi kulezifundo embaleni. Asengikhangela futhi kundinyana kwaziwa ngekhanda ukuthi silomlando ukuthi imbali le singasayifihlela abantwana siyidlulisele phambili. So ngicabanga ukuthi khona kunengisa ukuthola esifundweni lapho sisabelana nxa sikutholile bese sizibuza ke ngomuntu umunye ngamunye njengezimuli ukuthi khona sithini ngabantwana ngalimbali ngoba imbali iqhakathekile iyo vele esinika ukuthi khona sivele singubani sivela ngaphi singaphi siyangaphi singasusimbali lesiKristu sethu vele amboni Maphosa siba lesisinto. Siyabonga imbali kumanjani kumahubo ethu ukhona lokunye ukutsho ya ukugcizelela ukuthi imvelaphi yethu yesenza sibe yilokho esiyikho khona. So thina silapha ngifuna ukugcizelela lapha ngevesi esilithola ku Romans chapter 15 verse 4 ithi ngoba konke okwalotshwa kudala kwalotshelwa ukusifundisa ukuze kuthi ngokubekezela la ngokukhuthazwa yimibhalo sibe lethemba. Okay. So silethemba ngalokho esikubhalelwe ngokhokho. Libona ngani ukwazi imbali kusinceda ngani? Ukwazi okwenzakele izolo kulesifundo bani esingasithola ikakhulu kwalamahubo esathi sihambe ngawo ahaya kakhulu ngembali kusinceda ngani? Kuyasincedisa kakhulu ekuthini sazi lapho uIsrael ayenza khona kuhle lathi senze kuhle. Alright. Kodwa nxa kukhona lapho aphambuka khona entandweni kaNkulunkulu lathi silungisise. Kuyasincedisa futhi ekuthini kukhulisa ukukholwa kwethu. Uthi nxa uNkulunkulu izolo wayenza lokhu la lokhu la lokhu ebantwini bakwaIsrael
phela uNkulunkulu esimkhonzayo nguNkulunkulu ongaguqukiyo nguyizolo lanamhla kuze kube nini nini kusho ukuthi la namhlanje silesiqiniselo sokuthi nxa wakwenza endulo lokho esenzela uIsrael la namhlanje uyakwenza. Siyabonga ozongikhumbuze noma imhlabeleli wayehlabela ingoma yakudala ngazi bisahlatshwa wathi sekuphinde kwaba njalo lonyaka. Kwathi ngoJanuary silama launch ngivela eLupane ngananza ukuthi umgwaqo lo olamagodi amaningi kakhulu amagoda esebekayo. Well indlela engincedile ukuthi ngivumele igonethi ihambe phambi kwami. Yes. Lapho behamba ivika khona amagodi bese ngisazi ukuthi hayi lapha yana nizawele egodini. Ngibe sengivika nje bona sengibone ivika. Kungincede kakhulu ngoba ngisachanga godi. Omnye umuntu uthi yena kuyebula ukuthi ulokhu ukhubeka lapho ukhubeka khona omunye umuntu ubona ukhubeke lapha la usiyakhubeka kwaphana. Ngibone ngani njana lisitsho imbali le izasinceda singayiwela amagodini okwele khona abezolo. Ake sikhangele lokho. Uma ungena enkingeni kuyini okunye sokufundayo ngembali abantu abangene phakathi kwenkinga? Siyakhunjuzwa lapha mfundisi even singakhangela impilo kaJosefa ukuthi nxa uhlupho lwafika embalini ngempilo kaJosefa siyazwisisa ukuthi uzalwa emulini elesithembu anti lapha sifunda ngembali lapha ikhuliswe khona ulabafowabo kwakulenzondo ngoba lwana uthandwa ngubani ngubaba so kusifundisa ukuthi lathi singaphindisi kwele entweni efana nayo kodwa nxa singakhangela elinye icele ngoJosefa uJosefa wayezaba umhlengi kubafowabo ngoba ungayisilo icebo labo vele ukuthi banjani bamthengisa so ngezinye indlela ukuthi sibe sifunda ngembali sithola izifundo ezisincedisayo lathi ukuthi lempilo zethu azisoze zihlale konke ku right ngemakhaya ethu dadeska kuyahlala kwelilanga impuphu ivuka ingekho le mali ingekho khona kuyana kuyasincedisa ukuthi izehlakalo empilweni zikhona kudinga ukuthi thina siye kumlimo simthembe ngoba yena uthembekile. Okunye khona lapho futhi imfundise ngotholayo ukuthi khona uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu wezimanga uzenzile izimangaliso endulo ungakhangela isikhathi esiphila kiso namhlanje abantu bensuku zanamhlanje nxa sikhala itechnology lobucikuciku lobuhlobo unkanyankanya sokukhona sibona ngani esigabeni esihle kakhulu esimangalisa ukuthi lo nkulunkulu kasemdingi ikanti nxa sifunda imbali sathola ukuthi uNkulunkulu vele lasemuva le ubesenza izimanga ezedlule zakathesi ngakho ngicabanga ukuthi khona kuyasiphathisa ukuthi kungabi khona ongamangalisa kakhulu emhlabeni ongasenza ukuthi nase siphambuke lapho esivela khona lapho uNkulunkulu ongenosidalileyo afisa ubana indlela afisa ubana sikambe ngayo. Siyabonga uzabe sivulela u78 evesi ka9 leka 12 sisakhala ngembali zananzela abalaleli ukuthi kusifundo salamhlanje lokho sasichiya ukuthi sidinga ukubalekela ingozi okungene khona abadlula ngaphi phambi kwethu lokunanzela ukuthembeka kwabani ukaNkulunkulu omunye wabalobi ukukotalela namhlanje uzabiza ngokuthana lezi zimbali kumbe ngamahubo embali yosindiso amahubo embali njani yosindiso zingoma zembali njani yosindiso. Ngilombuzo engakavali lapha yes ongasincedisa ukuthi sizwisise ngcono isifundo lesi right ukuthi njengoba imbali iqhakatheke kangaka kambe njengebandla lona iBhayibheli siyalibala yini ngokuhamba kwabantwana bakwaIsrayeli sikhangele njengomzekeliso imbali ngohambo lwabo siyabala yini sibuye sifuthi sikulethe kuthini kanti thina vele uNkulunkulu lokho asenzele khona siyatshela nabanye abantu kumbe siyabatshela nabantu abethu kumbe kuba yinto yethu ngokwenzakeleyo ngoba lapha sithola esifundweni saleli viki ukuthi imbali ilamandla umuntu engafika kwesinye isigaba esinzima nxa engakhumbula lokho uNkulunkulu amenzela khona kumbe
akwenzela omunye umuntu uzamqinisa. So ngichiya i-challenge ekuthini kuqhakathekile ukuthi sibekwazi ukubala iBhayibheli. Ingabi into esiyithole e-church kumbe esiyithole ezimfeni. Kumbe la khona lokho uNkulunkulu asenzele khona kasifundeni ukutshela abanye uzamqinisa omunye umuntu kaNkulunkulu. Ugatsheni utsho into eqhakatheke kakhulu bathandekayo. Amen. Ukuthi iBhayibheli siyalibala yini, siyalizwisisa yini. Indlela esibamba ngayo iBhayibheli njengebandla lamasabatha. Silibamba sikholwa iBhayibheli silandela imbali. Sithi iBhayibheli ihistorical ngamanye amazwi. Isivezela ukungena kwesono. Imbali yokungena kwesono kwenzakala njani, kwathini ke. Ngelamhlanje sesikhangela kulamahubo ngo78. Kasibonele ubana uNkulunkulu uveza uthembeka kunjani kumahubo ngo78. Iziphi izigaba ezintathu mbe ezine eziphawula lapha kule incwadi yamahubo ngo78 zilesifundo bani kulokho okuphindwa njalo? Akusifundele ivesi ka9 uzefika evesini ka13. Verse 9, amadoda ako-Efrayemu loba ayehlomile ngemitshoko afulathela mhla welanga lempi kabasigcinanga isivumelwano sikaNkulunkulu bala ukuphila ngokomthetho wakhe. Bakhohlwa lokho ayekwenzile izimanga abayitshengise zona. Wenza imimangaliso oyise bekhangele elizweni laseGibhite esigodini saseZowani. Walwahlukanisa ulwandle wabahola bachapha. Wenza amanzi ema aqina saka njengomduli. Nansi indaba. Kule mbali bani esifumana lapha ngoIsrayeli ku78. Yes. Mfundisi, lapha sithola uNkulunkulu othembekileyo ekugcineni isithembiso. Uhlupho engiba lalo kumbe uhlupho esiba lalo njengabantu ukuthi siyakhohlwa. Ngoba lapha sifundile ukuthi abakhohlwa. Isikhathi esinengi okwenza umuntu akhohlwe angadla sutha sometimes umuntu yakhohlwa. Ekhohlwa ukuthi uzalamba futhi. So ngeke uthini kubabukeli labalaleli kwesinye isikhathi umlimi asenzele khona izolo. Singayekela ukutshela abanye njobana kuyimbali. Sesikhohliwe lokho asenzele khona izolo. Ende khona apha ekukhohlweni kwangikhona singakhalela vele uverse 1 nxa iqalisa uthi khona bantu bani othahlaye bani bantu bani zwanini ukufundisa kwami lilalele amazwi omlomo wami. Abantu abakaNkulunkulu uIsrayeli nxa wayengakhohlwa konke ongamelanga ukuthi akhohle ukuthi thina kade vele ngokabani ukuthi uvela ngathi vele impilo yakhe ibanjwe ngubani lokuthi unganyelwa kuvele ngathi. So ngicabanga ukuthi khona lapha iliphutha esikasilezi njengabantu ukuthi sizile wathi vele singobani kathi sikhonapha nje ngenxa kabani ngoba singalibala khona lokho yikulahleka kwethu. Chapter 78 njengoba bekhulumile lapha umaphosta lo Mandlo. Yes. Ithinta ngokuthembeka kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthembekile izikhathi zonke. Ngokuswelakala kwenhlanhla kuvezwa futhi ukungathembeki kaIsrayeli. uNkulunkulu uthembekile ngoba ugcwalisa zonke izithembiso. Amen. Kodwa ke sithola ke okungathembeki thile okwenziwa lapha ngoIsrayeli okubangelwa ngokuthintwa ngumisi sincubela ukukhohlwa lokhu uNkulunkulu asenzele khona. So uchapter 78 ukhuluma ngezigaba ezintathu. Ezabantwana bakwaIsrayeli okwakuqala beseGibhite. Okwesibili sebeseKhenani. Okwesithathu ngesikhathi sikaDavid. Sithola bengamlaleli uNkulunkulu. La nxa uNkulunkulu wayebenzele kuhle nxa siphume eGibhite laphana siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wavula indlela olwandle olubomvu. Bonke bakubona ukuthi uNkulunkulu ovulile indlela. Phambili sokulohlupho olwamanzi. Bayakhala kuNkulunkulu sebekhohliwe lokhwana uNkulunkulu abenzele khona. uNkulunkulu wavula idwala amanzi aphuma. Phambili futhi bayakhala kusela kudla. So ungathi uyananzelela uhlupho lwabe ukuthi bayakhohlwa lokhu uNkulunkulu abenzele khona izolo. Nxa sebekulunya uhlupho sebethandabuza
ukuthembeka kaNkuluNkulu ngokunye engikutholayo lapho futhi ugatshena nti ukuthi bese befuna intando yabo ayikho intando kaNkuluNkulu ngoba sitho ukuthi khona ngaphansi xa ufunda uChapter 78 ukuthi bafisa ukudla okufiswa yibo ikho abaqasa ukuthi bakucele kuNkuluNkulu ngoba ngonanzelela liphutha after silalo njengamaKristu aphila ensukwini zanamhlanje ukuthi kwesinye isikhathi sifuna okwethu esikufunayo thina loba ngikhuleka ngicela mina okwami engikufunayo ukuthi nxa wasahamba ngalana indlela uNkulunkulu hayi kase uNkulunkulu ndahlela igama ikanti ke uNkulunkulu akudingayo ukuthi khona thina njengabantu bakhe njengoba singabantu bakhe senze okufunwa nguye sengane ngasiphathisa uNkulunkulu sonke babukeli abalaleli khonapho ke sifuna okwethu sifundane ngaye uNkulunkulu bemenza konke khona okwesifunda ngakho kumahubo ngo78 kuyini esifunda ngaye uNkulunkulu Mfundisi esikufunda ngoNkulunkulu olothando obekezelayo okudingakalayo kithi nxa sifunda uNkulunkulu ngifuna ukungezelela lokho engikuthola lapha ukubana lathi kumele singazenzeli okwethu kodwa siyame ikakhulu ezintweni zakomoya ngoba sithola ukuthi abaqhubeka njengabantu besenza ubuqholo so kudinga lathi ukuthi singabi ngabantu abayenza ngabomo kodwa sidinge ukuthi umoya usivezele ukuthi kuyini okumele sikwenze kumbe sikhuleke kuNkulunkulu ngicizelela khonapho uthando lokaNkulunkulu luyamangalisa ngoba ngabe uNkulunkulu wayengumuntu njengathi sure evulile indlela abantu bonke babona emanzini abantu bese befika sebekhala futhi ngendaba yamanzi ngiyimi umuntu sibili ngangizazonda okunye okumangalisayo mhlawumbe ngizimisele ukuthi ngihle ngibacithe kodwa ke uNkulunkulu lapha uveza uthando lumangalisayo uyababekezelela akudingayo la kufisayo ukuthi baze bafike ekwazini lokuboneni iqiniso ukuthi uNkulunkulu uthembakele sengizwile ngoIsrayeli lokubana wayesiphatha ngayiphi indlela sengizwile ukuthembeka kaNkulunkulu lanxa singazange sajula kangako ngezono zabo ezokungalaleli ezokweqa umthetho lakho konke lokhwana nxa sesikuletha eduze kithi kuyini esikufumanayo embalini yakoIsrayeli kwesethu isigaba kambe kasiweli emagodini afananayo na lapha sinanzelela ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu namhlanje njengebandla singakhohlwa lokhu uNkulunkulu asenzele khona sisengozini yokuhamba emanyathelweni kaIsrayeli okukhonona ivele ukukhonona kuba khona kakhulu khathesi ngingathi ngibuze umuntu wakwa admithwe esibhedlela ukuthi kuyini okwamenza waphuma khona phana balutshwana bangaba bazi uNkulunkulu ukuthi mina ngile medical aid ngithi ngilabo odokotela abaphakemeyo so kwesinye isikhathi nxa uNkulunkulu esibusisa akasiboni uNkulunkulu osibusisileyo yikho kusiba nzima ukuthi nxa sokuze olunye uhlupho sinanzelele ukuthi lwana uNkulunkulu wangikhiphayo ngiyabe sengicabanga ukuthi maybe imali yami yona liyana ngenxa yokuthi ngile mali yikho ngiphumile kulolwana uhlupho so udumo kalubuyele kuNkulunkulu ezikhathini eziningi yikho lapho esiba le challenge khonapho gatheni ngicabanga ukuthi kungaba mnandi kakhulu siyasusa amehlo ethu endaweni eqondileyo ngize ngizibuza ukuthi kanti kubi yini ukuthi uNkulunkulu asibusise asigcwalisele izibusiso ngokukubi yini ukuthi uNkulunkulu abanike abantwana bakwaIsrayeli amanzi okunatha avulwa nje lubomvu usebenzile kwaba kuhle sebonisa okuhle sebechelisa sebenaba sebekhohle ukuthi kade vele khona kuvele ngapi kanti uNkulunkulu angasiphathisa khona lokho ukuthi kukuhle amehlo kuNkulunkulu kukubi amehlo kuye sonke isikhathi siyabona sizananza ubona lesi sifundo saphinda njalo nxa sesiyangena ku-Psalm 106 iyabe singena ngokujula ikhangela ukuthi kanti babe senza zono bani kasikhangeleni esikungakufunda ku-Psalm 105 ivesi ka1 kusiya evesini lesihlanu uPsalm 105 ivesi ka1 kusiya evesini kangaki lesihlanu sinanzeleleni ubana iletha sifundo bani le chapter verse 1 bongani uJehova memezani ibizo lakhe yenzani kwaziwe phakathi kwezizwe lokho akwenzileyo hlabelelani kuye hlabelelani indumiso kuye khulumani ngazo zonke izenzo zakhe ezimangalisayo thokozani egameni lakhe elingcwele
akuthi izinhliziyo zabamdingayo uJehova zithokoze. Khangelani kuJehova nasemandleni akhe. Unani ubuso bakhe kokuphela. Khumbulani izimangaliso azenzayo, imimangaliso yakhe lezahlulelo azikhuphayo. Uthi lapha ucabanga khumbulani ini izimangaliso zakhe azenzayo. Yes. Ngemva ubona aqala ukuthi imdumiseni ubani uNkulunkulu. Ngicela nje singakayi phambili ohluye ku7 lo 8. 7 and 8. Yes. UnguJehova uNkulunkulu wethu. Izahlulelo zakhe zisemhlabeni wonke. Verse ngelika 8. Uyasikhumbula isivumelano sakhe nini lanini. Ilizwi lomlayo wakhe okwezizukulwane ezizinkulungwane. Iziphi izehlakalo zembali lezi esifunda ngazo ezivezwa kuleli ihubo esifunda ngalo ngalesikhathi? Kule mbali bani esifunda ngazo kuleli hubo ka105? Sithola uNkulunkulu lapha uNkulunkulu ogcwalisa izithembiso, uNkulunkulu ezithembiso. Into yokuqala uNkulunkulu ogcwalisa yini? Isithembiso. Yes. So uletha ke lapha isithembiso oqala elo Abraham. Amen. Kulandele isithembiso esifana naye sibuye futhi kubani? kuIsaac. Sibuye futhi kubani? kuJakobe. Sibuye futhi kuJakobe. Bese sithola lesi sithembiso gcwaliseka ngoJoseph. esokususwa kwabantwana bakwaIsrayeli sebebuyela futhi elizweni langaphi eleKhenani segcwaliseka ngoJosefa, uMoses lo Aaron. Yes. Yikho esukuthola lapha ukuthi uNkulunkulu vele yena unguNkulunkulu othembekileyo. Thina njengabantu sesinganhlanhlatha siyelelala, kodwa uNkulunkulu katshintshi, uthembekile. Akuthembisileyo uyakugcwalisa. Uyakugcwalisa. Yes. Ukhona lokunye ukuthi lokhu kwenzakala ukuthi udumo lubuyele kuNkulunkulu. Right. Ukuthi uNkulunkulu ofananayo ovumeleyo ukuthi uAbrahama nawe esithi suka ebantwini bakini. uNkulunkulu futhi ofananayo ovumela ukuthi uJoseph asuswe ebantwini bakubo ayephila eyintandane elobaba aphile kodwa phakathi kobugqili. Ngokunjalo uNkulunkulu abesesithi ngaye akhulula abantu bakibo ngenxa yendlala eyayisikhona. So nguNkulunkulu ongakhohlwayo isithembiso. So ngezinye indlela lapho esikufundayo babukeli labalaleli yikuthi akulanto entsha phansi kwelanga. Okusivelelayo lathi kwake kwavelela abasendulo. Okunye lapha nxa siqathanisa ikakhulu izahluko lezi zombili uchapter 78 lo 105 sithola ukuthi phose kukhuluma into efana nayo. Kodwa kukhona okunye lapha okwenza lezi zahluko zichiyane. Yikuthi usahluko 105 akathinti ngamaphutha ayenziwa nguIsrael. Amen. Uthinta izinto ezinhle. uNkulunkulu azenzayo esenzela uIsrael. Yes. Okuthi ukuthi uNkulunkulu ayisiso sonke isikhathi lapho aba uNkulunkulu oyabe ephethe induku echaya kumbe ephethe ired pen emaka. Hayi, kwesinye isikhathi uNkulunkulu uza engelalaka kithi. Elothando eveza uthando lwakhe. Kubisela futhi la kubachumayele ukuthini hayi ayisizo zonke intshumayelo kumele zihlale zigqula ngokuphela, ezinye kumele zithobe. Ngezindlela iBhayibheli kumele sithande. Yilanga silesabe yangithi ngoba uNkulunkulu uveza uthando. Lalapho uNkulunkulu aveza ulaka lwakhe khona. Lulaka lokusiqondisa ukuthi kona siphendukele ngakuye ngoba yena eluthando. Then okunye nguthola kwampana incwadi basa ku verse 1 kwa 105. Uthi kona kumfanele sazise abantu ngezenzo zayo inkosi. Ngoba okunye uhluphayo ukuthi susuka thina kwesinsikhathi nxa senthe uNkulunkulu wamphendula wangenzela imangaliso ngiyazithulela kumbe udumo lwangikhona lubuye kimi bese ngani yimi enhlaniphileyo yimi ngikwazi ukuthi izinto ngizibambe njani. Ikanti ke nxa singaqhubekela phambili sitshela abantu ukuthi uNkulunkulu umuntu ngambuza kathi wena wakhanya uphumelela into ezinzima kangakanti ungathi ukuthi impilo these zifuna abantu abahlakaniphileyo. Hayi, uNkulunkulu udumo leyo uNkulunkulu uzangincedisa khona lokho ukuthi khona ngingadlamuli.
njengo-Israyeli esimbona phambilini esehlamuka ngemva kwezehlakalo ezinhle uNkulunkulu amenzele zona. Kule nto eqakathekileyo ethintileyo lapha eveza uNkulunkulu njengogcwalisa ini isithembiso sakhe kumbe isivumelwano sakhe icovenant. Oze wangikhumbuza uExodus 3 ivesi lika-6 akuyibale ngiso. Exodus 3 vesi lika-6 bese ngivulile nje kodwa lapha ithi yona wathi futhi nginguNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu ka-Abraham, uNkulunkulu ka-Isaac, uNkulunkulu kaJakobe. uMose wafihla ubuso bakhe ngoba wayesesesaba umkhangela ubani uNkulunkulu. Angazi besike sacabanga ukuthi kungenxa yani uJehova eziveza ngale indlela kuMose. Sikhumbule ukuthi isifundo singaso kaThesi 105 njana echilo oka Gacheni ukuthi yena sihaya uNkulunkulu ogcina yini isithembiso athinte ngabokhokho. Thinte ngabokhokho. Sizakhumbula ukuthi uAbraham wathenjisa uGenesis chapter 15 ukuthi isivumelwano leso uzaba lesizwe esikhulu sasidabula. Kodwa lesi sizwe sisakuyahlala ezweni njani elengesilo labo okweminyaka engu400. Nxa seziveza kuMose uqala ngalamagama ngiNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaJakobe njalo njalo. Okutsho ukuthi ngiNkulunkulu ogcina ini isithembiso. uNkulunkulu ogcina isithembiso. Ukugcina isithembiso. Sikhona lapho mfundisi. Kutshengisa ukuthi amadoda la aqanjwa lapha ayelenkambo loNkulunkulu ngabantu ababelalela uNkulunkulu. Okusipha i-challenge nxa sikusona lesi sifundo ukuthi lathi kasifisenini ukwenza kuhle njengoba uAbraham wayenza kuhle, Isaac wayenza kuhle, lo Jacobe wayenza kuhle. Labo bonke esingafunda ngabe eBhayibhelini ama-patriarchs laba abayenza kuhle. So sile challenge enkulu kakhulu ukuthi basichiyela imbali enhle. Bese siba lo mbuzo ukuthi thina sichiya mbali bani namhlanje njengebandla namhlanje nxa kungabhalwa ngathi ibandla lanamuhla kuyini okuhle okungabhalwa ngathi okungaphathisa ezinye izizukulwane ngesikhathi esizayo. Kusichiyela inselela enkulu kakhulu. Khonapho ngifira umkhumbulo ukuthi khona nxa ufunda nti uMose kuthiwa khona wafihla ubuso bakhe ngoba wayesaba ukumkhangela uNkulunkulu. uMose alubani imbali wayengayifundanga ngezisanga lokuthi uNkulunkulu lo ngubani. Nxa sokubaliswa bonke laba abantu ngicabanga ukuthi uMose wayengawuthatha mahlayana. Ngibese ngizibuza ukuthi labantwa bethu kaThesi lezizulwana zethu nxa uNkulunkulu ngakhuluma laye abalise bonke bona laba abantu kuyamethusa yini. Sokusiya ukuthi imbali yangikhona uyithole njani. Uyitholele ngesisindo sangikhona sokuba kwazi ukuthi uNkulunkulu lo nguyodala ezulu nomhlaba, nguyosigcinileyo siphila nje ngenxa yakhe. Kunje silindele umhlaba ozayo, silindele uKristu ozayo. Ngicabanga ukuthi silomlando. Ngade ukhuluma nge-challenge kwamba. Okunye sikutholayo lapha imbali sipha isisindo sokukholwa kwethu. Isinika isisindo sokukholwa kwethu. Kumele ukuthi sikunanzelele ukuthi embalini lapha sivela ngaphi. So kumele abantu bakaNkulunkulu sibazise ngembali. Babukeli labalaleli imbali kumele siyazisane ngemakhaya lalapha esihamba khona ukuthi ukuze sibe yilokho esikho khona savelela lapha njengebandla even ibandla lethu lilembali. Khona lokho kuyasikhomba ukuthi uNkulunkulu lo ngoembali kumele sibe la imbali. Indlela okuletha ngayo ingikhumbuza i-quotation kaMrs White. Yes, mbona ngayehaya eqinisa kakhulu ngokuthi umuntu engakhohlwa lapha avela khona. Nansi lapha asilakho ukwesaba ngekusasa. Ngaphandle nxa singalibala indlela inkosi esithungamele ngayo lemfundiso yayo esikhathi sethu esidlulileyo embalini. Bamba khapho ngakayiqede. Ithena kasinakwenza njani? Okwesaba. Sonkeni asinakwesaba. Ngaphandle nxa singalibala indlela. Ngaphandle nxa singalibala indlela lapho senjani? Esithunganyelwe khona. Esithunganyelwe khona lapho esivela khona. Ayinto kundawo kwezwakala. Bebelilandela igama lakho leli ukuthi imbali iqhakathekile kakhulu ekukholweni kwethu. Kumele sikhumbule lapho esivela khona
singapheli njengomuthi wesintwini ofa labanye Yeah. ofa labanikazi kwakulomuthi onje okwelapha inyoka Yeah. kudala kwedlula umuntu wafa lo muthi wakhe. So uqathe bona sinjani sitshelane ngiyazwa indaba kadadewethu ukuthi kumele abalandelayo batshelwe, abantwana batshelwe. Yes. Yes. Sikhonapho mfundisi ngize ngikhumbule esinye isehlakalo ngomnyaka sisiya kuma effort. Right. Ibhasi yasibanjwa ngumhlabathi emfuleni. Okay. Sakhonona kakhulu. Alright. Sakhonona kakhulu kambe sisiya emsebenzini kamlimo. Kwaze kwasa silokhu sizama ukugebha ibhasi Khonona. Yeah. Kodwa ke kwathi ke ngemva kwesikhathi sasesinanzelela ukuthi hayi uNkulunkulu uvumile ukuthi ibhasi le ibanjwe lapha lichebechebe. Ngesizathu sokuthi kulomuntu wafika ekseni dakiwe phethe utshwala bakhe. Kwangani uyadlala uthi hayi sengifuna ukutsha utshwala lobo ngicela lingikhulekele. Alright. Sahamba laye sayilahla utshwala sakhuleka. Esakuzwayo ukuthi kwakule site lapha. Yes. Kwakuzachunyayelwa khona thina sidlula sisiya kwenye indawo. Takhona wasala wabhabhathizwa le muli yakhe. Amen. Okutsho ukuthi kwesithina sase sigijimela ukukhonona. So izehlakalo ezinjengalezi ziyancedisa ekuthini next time nxa kungaba lohlupho hayi udinga ufuna ukwazi ukuthi kade vele uNkulunkulu why evumela ulutho lolu ungakagijimela ukusola umlimo. Yeah, so kuqhakathekile kakhulu ukuthi indaba yembali le siyilandelele ngoba iloku siqinisa ohambeni lokukholwa. Ngoba abantu abaningi nxa kusenzakala ulutho bagijimela ukukhonona. Kanti why uNkulunkulu esenza so? Kanti vele okuhluphayo kuyini okwenza abantu bakhohlwe ngomsebenzi kaNkulunkulu? Kuyini esebese sikwenza osenza sikhohlwe? Okusenza sikhohlwe isikhathi esiningi ukuthi sifako kwethu phambili. Sifako kwethu phambili. Singafako njani? Okwethu phambili. Akusibhalele isihlabelelo sika 106 ivesi ka 45. Maybe qala ivesi ka 1 siya ku 3 useqasa siya ku 45. Verse 1. Dumisani uJehova. Bongani uJehova ngokuba ulungile, uthando lwakhe lumi lanini. Ngubani ongamemezela imisebenzi emikhulu kaJehova loba atsho ngokugcweleyo udumo lwakhe na? Babusisiwe labo abahlala besenza ngendlela enhle, abahlezi besenza okulungileyo. Verse 45. Right. Ngenxa yokuba hawukela wakhumbula isivumelwano sakhe, wathi ngothando lwakhe olukhulu wadeda. Verse yebe ngifuna. Verse 45. Wasikhumbula ini isivumelwano. Nxa mina sike sayibala nje 106 ngamafitshane. 106 ngamafitshane lesahluko silazifundo bani silezehlakalo bani lezifundo bani zembali eziphawulwa kulesi okumele sikukhumbule ngoba imbali iletha bana sikhumbule okwenzakala. Sesizwile 105 ubana kuyini asikhumbuze khona. Sesizwile ngo78 ubana kuyini kumele sikukhumbule. Pho 106 kuyini kumele sikukhumbule okumbalwa kuzehlakalo zikaNkulunkulu. Lapha sikhunjuzwa njalo ukubona kwaIsrayeli. Alright. uIsrayeli wona kwathinta indaba yokukhonona. Sinikiwe even abathungameli kuzo zonke izindawo. Ngisho la khona lapha ezweni emazweni kulabathungameli. Siyakhonona kakhulu, sithola isiga lapha abantwana bakweIsrayeli bayakhonona ngoMose. Ukuthi kungani Mose, ngitsho labo dadewabo baze uMiriam lo Aaron ukuthi why Mose wena izindaba zibuya ngawe even ngale kumanani. So esikuthola lapha yikuthi abantwana bakweIsrayeli bayavukela abathungameli. Lathi namhlanje sisuka sikhohlwe even emabandleni kumbe lapha esihlala khona ezindaweni esihlala khona. Sisuka sikhohlwe ukuthi uNkulunkulu nguyofakileyo abagcotshiweyo bakhe kumelanga sibathinte. So isifundo lesi sibuya kithi sibuya la kimi ukuthi nxa abathungameli bekhona asibanikeni iroom yokuthi umlimo nguyovumile ukuthi babe khona phakathi. Kuyathathekisa akukhulumayo.
ngoba into le yayingani into elula nje but i-judgment yabuya lapho ukuthi umhlaba uvuleke phansi uginye okhora labo datani labantu ababo lento zabo zonke kutshengisa ukuthi into serious kakhulu okumele siyiqaphele lathi namhlanje ukuze singahambi ngenyathelo lapho olokuhlonipha bengafisa nje ngamafitshane kwana sike siqambe ngoba nxa sesikhangela 106 imbona ngani uyazika abesethinta izono ezesabekayo singaqamba kabili ezintathu uqedisa khona kade ukhuluma ngapho. Okay, imbe ngisathi mina ukutshengisa ukuthi kufanele ukuthi sihloniphe i-leadership kaNkulunkulu ngezikhathi zonke ukuze lathi singagcini singasafikanga ekhaya ngoba laba babe seKhenani kodwa kabafikanga okhora labo datani ngokunye ekade ngifuna ukukufitizela lapha. Ukhona omnye nga-highlighter ezimlutshwana esezifumana ku-106 maybe aqalani isibaleni uverse lika 5, 6 lo 7. 5, 6 lo 7 yeah. Ukuze lami ngikholise ukuphumelela kwalabo abakhethiweyo ukuze ngabelwe entokozweni yesizwe sakho ngihlanganyele lelifa lakho ekudumiseni. Right. Sonile njengalokho abakwenzayo okhokho bethu senzile ukubi senza izinto ezimbi. Lapho okhokho bethu beseGibhite abayinakanga imimangaliso yakho kabazikhumbulanga izenzo zakho zomusa ezinengi bahlamuka bengasolwandle olubomvu. Kuyini bahlamuka ngeziphi indlela akufunda uverse 13. Uverse 13 uthi yena lapha kodwa baphanga bakukhohlwa lokho ayekwenzile abaze balindela ukweluleka kwakhe. Mina okunye engikuthandayo lapha kwa-106 ukuthi uNkulunkulu ulothando. uNkulunkulu ulothando, yes. Nxa singabe sihlamukile lanxa uIsrayeli ingabe wayehlamukile nxa iphendukela kuNkulunkulu uNkulunkulu asoNkulunkulu obalisayo ukuthi handi lapha wathi uNkulunkulu othethelelayo. Yes. So unye okungithathekisa uNkulunkulu esimkhonzayo ukuthi kasowezikhwili njalo kabaliseli. So ihubo leli liyasikhumbuza ukuthi hayi la nxa uIsrael yenza izono ezesabekayo bakhanda amathole bebenza konke okuningi kodwa nxa siphenduka sibuyela kuye uyanjani futhi uyasamukela uyathethelela siyakubongela lokho khona okutholile. Okay, ngigcizelela khona lapha singakhangela uverse 28 okhuluma ngokuthi bakhonza uBhali. Ngabala sisehla sisiya phansi kuthiwa khona banikela abantu ababo amadodana lamadodakazi ezithombeni. So ngezinye zezono esizithola lapha eziqanjwayo indaba yezithombe kulula ke ukuthi sikhulume sidlula ngayo ngoba kanengi nxa sikhuluma ngesithombe okufika engqondweni yomuntu ukuthi ngokuyinto okubaziweyo okuguqelwayo okuyinto okufanele ukuthi siyichiye icace esifundweni ukuthi izithombe zalezi insuku ngezinjani ngoba singaba sengozini eyokuzikhonza lezi zithombe sigcine lathi singasafika eKhenani yokunikela labantwana ezithombeni lokunikela abantwana ezithombeni. Angitsho ukuthi iTV imbi kodwa nxa ngingasazanga ngayelusa ngiza kuvuna ngoba ngaba busy kakhulu ngiyekethise ukufundisa kulabo abantu abami bese funa bangifundise iTV sokusiba sekubonikela umntwana esithombeni. Yes. Uza kufunda izinto ezimbi ezakumlimaza ekusasa yakhe kanti nxa ngiyelusa iTV kulezifundo ezinhle umntwana angazifunda ngaphi khonapho ezinye ngeze education lane kodwa ngapho kuba umhlambi kazalusile nxa ngimthulisa ngalokho kwesithombe ngizangulandela indaba yokunikela indaba yezithombe lejulile. Right. Ngoba ungacabanga nti ulutho vele othi khona awukwanisi ukuthi uphile lungekho. Nxa ungasoNkulunkulu uthi isithombe. Right. Ungakhangela amafoni indlela esiwabamba ngabantu abaningi. Nansindaba. Uyathola umuntu angaphile vele ifoni yakhe eduzane. Bijana sekhangelile. Bijana even semhlanganweni uzathola ukuthi abantu babhizi basemafonini akuphileki. Ucina sokuyisithixo phela.
So ke asinanzelele even le ma TV la athintayo kulabanye abantu abalama program ayikhona iprogram yakomlimo iprogram yakhe athi noma soku10 le ivela kuvuma ukuthi ngikhude mangcono edinga ezame ukuthi nxa ngala magetsi aye kwenye indawo ukuthi ayithola ngoba angalayo lobusuku akuvumi so ke sinanzele ukuthi khona kwesinye isikhathi izithombe esizibazela zona thina singananzeleli sabe lokho siphambuka entandeni kaNkulunkulu. Mfundisi ngifuna ukugcizelela lapha kubabukeli labalaleli ukuthi bakhumbule imbali lokuphenduka. Imbali nxa siphakathi kwayo kumele sikhumbule ukuthi kumele siphendukele kuThixo. Sithola lapha umcombo esiwutholayo kaMosi loFinias. Ukwathinta lapha ukuthi bamele uKristu. Ukuthi babe ncengela abantwana bakweIsrayeli. uKristu kade usendaweni engcwele uyasincengela. So umlando esilawo omkhulu babukeli labalaleli ukuthi lathi asingangene engozini. Umlando esilayo ukuthi ihubo leka 106 libuye kithi ukuthi umlimi uyasikhumbuza ukuthi mina lawe asike sibale imbali leyi sibe sesiphenduka. Phela kwele ndaba ezinhle esizifumana nxa usiyaphutsha isifundo sethu sika 106 ziziphi indaba ezinhle okwazithinta ngamafishane. Alright. Indaba ezinhle lapha ngezokuthi uNkulunkulu othethelelayo ulothando. Yes, olothando. Yikho ke khathesi njengoba ejilo uMaphosa silo Jesu simele kuBaba osincengelayo. Yes. Njengoba uMoses wancengela uIsrael. Lo Israel ngesenzo uFinias ngesenzo sakhe lesane sokugwaza abantu ababephakathi kokufeba. Wakhuzula kalo kaNkulunkulu. So thina khathesi okusiqinisayo ukuthi silo Jesu simele kuBaba osincengelayo. Khonapho singakasuki ngasikhala uFinias lo Mose nqaba bencengela abantu kuNkulunkulu becela uxolo. Ngicabanga ukuthi thina ke nxa abanye abantu besesonweni akusihluphi yini ukuthi khona sibafinyelele sibakhulekele sibancengele kuNkulunkulu labo bengabasindisiweyo ithumo esiphathina kwalo uma uthi khona kumbali nale nxa abanye bakwenza lathi kasifundeni nokuhle kumele sikwenze. Ngibona nosokumele kube ingoma enhliziyo yethu ukuthi ngiyafuna lo mdilo. Amen. Wabasendulo. Sigijime njengalokhu silomkhankaso wethu ngapha kuZimbabwe West Union Conference ukuthi Pentecost 24. Amen. Sikwenza ukuthi bathandekayo abaningi bawuhotshe lo moya sibalekele ingozi. Akusifundele amahubo ngo-8 ivesi lika 12. Umahubo ngo-8. Yes, ivesi lika 12. Kungani na usidilize imiduli yalo ukuze bonke abedlulayo bazikhululele izithelo zalo. Right, akubuyele emuva futhi ufunda ivesi 1 ngifuna uqala ngo-12 usiya ivesi ka1 ke sesipese siqoqa ke ngalama vesi. Sizwe malusi kaIsrayeli. Right. Wena okhokhela uJosefa njengomhlambi wezimvu. Wena ohlezi esihlalweni sobukhosi uphahlwe ngamakherubi. Benyezela phambi kukaEfrem lo Benjamin lo Manase vusa amehlo akho woza usisindise. Kuyini esikufumanayo kulesi sihlabelelo esika 80 abantu bakaNkulunkulu wani bavezwe njani kuleli hubo kanti njalo kulethemba bani elikhulu abalincengelayo leli hubo esifune ngalo verse 1 le verse 12 namanye amavesi asingabalanga. Sinika umfanekiso wesivini senkosi. Uthi yena lapha uIsrayeli uvezwe njengevini uNkulunkulu alisuphule eGibhithe. Abantwana bakweIsrayeli sithola lapha bencindezelwa bephakathi kwelizwe laseGibhithe. Kodwa uThixo umusa wakhe njengoba egcwalisa isithembiso uyabakhipha abase ezweni lenala esithi lona yiKhenani. Ubona umya ukufumanayo kuleli hubo njalo. Okuyikho futhi uNkulunkulu awudinga ukuthi akwenze. Nxa sikhangelena nomhlaba esiphila kiwo. uNkulunkulu ufuna usisiphole eGibhithe njengevini lakhe. Asise ezulwini lapho esizakuphila impilo engelabuhlungu impilo yakhe. Okunye nguthola lapha. Okay. So okunye ngicizelela kulokho abakukhulumileyo. Yes. uNkulunkulu nxa ekhipha isivini lesi esingu-Israyeli eGibhithe aye kukhangelele ukuthi sithele izithelo ezinhle.
kodwa ke sithola ukuthi akubanga njalo. Sebekhona ngale eKenani bakhohlwa lokho uNkulunkulu abenzele khona. Lapho isifundo kulapho esilokho esibuyela khona. Bakhohlwa. Bathe khona sebekhohliwe baqalisa ukukhonza abanye uNkulunkulu. Baqalisa ukwenza imikhuba yezizweni. Sokusisa ku-Isaiah chapter 5. Yes. Okukhulunywa futhi ngesivini esifananayo. Kodwa kona ngenze njani akula okade kumele kwenziwe engakwenzanga. Kanje sithe isivini ngubani? uIsrael. Akula okade kumele kwenziwe engakwenzanga. Ngisusile amatshe ngathela amanzi ngafaka umquba. Kodwa isivini sithela izithelo ezibabayo. Abe sesithi sengikwazi engizakwenza. Ngizasusa uthango. Lapho yikho kule ndaba ethusayo la. Ngizasusa uthango. Izinyamazana zeganga zizenzela umathanda. So uNkulunkulu usihlengile. Usikhiphile eGibhite eyimpilo yesono. Akukhangeleleyo kithi izithelo. Amen. Izithelo zakomoya, uthando, lakho konke imisebenzi emihle engenziwa ngamaKristu. Nxa singasayenzanga kuhle, asisaphakamisanga iflegi yezulu. uNkulunkulu uyasusa uthango. Indaba yokususwa kothango le kuvezwa ukuvalwa komusa ebantwini abangalaleli ubani? uNkulunkulu. Yikho okunye engikutholayo la. Asikhangeleni ukuvikela ipheleleyo ukuthi into kabanzi ngoNkulunkulu njengomalusi wethu. Labo esihaye khona sakhangela amahubo ngo-23 nokunjalo. Ivesi lokuqala lithena zwana malusi kaIsrayeli. Kuyini sekufundayo bengakakhutshwa eGibhite. Kuyini sekufundayo ngalokhu uNkulunkulu abenzela khona abantwana bakhe abakwaIsrayeli ngoJosefa. uNkulunkulu wayevele engabachiyanga ngoba umalusi phela njengesifundo sevikela iphelile sinanzelela ukuthi wayengachiyi izimvu zakhe. Ithe yona wena okhokhela uJosefa njengomhlambi. Yes. So uNkulunkulu wayengabachiyanga even bephakathi kokuhlupheka. Yes. Sebehlaselwe indlala beseKenani. Yes. All right. Sinanzelela ukuthi ekuhlaselweni kwabo indlala wayevele elungisa icebo phambilini. uJosefa wadlule ekuhluphekeni ekugcineni waze wafika sicina esengumbusi la, sengumuntu omkhulu eGibhite, umuntu wesibili. Elungiselela ukuthi uhlupho lolwano oluseKenani ngale olwendlala lungaba khona nguye osezancedisa ukuthi ukudla kutholakale ngapi kubafowabo. So wahle wabona uhlupho khonale. Yes. Njenganelala lokho lisola ngemoto uthi impatha kayisavuni. Kanti uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uyenzelani phambili lapha. Mfundisi ukuthi bahamba khonapho. Esikufundayo ke nxa sokuthinta indaba kaJosefa. Uyasivezela lakithi ukuthi inkambo yokukholwa abathandekayo idlule bunzimeni ukuze sifikise eKenani lasezulwini. So lathi kumele singahlalisi ithi singamaKristu sesizahlala kuhle. Hayi, kumele sidlule bunzimeni ukuze siyefinyelela ekhaya. So ukukhonona lokhu kumele siqaphele indaba yokukhonona. uNkulunkulu kasikwazi ukuthi yena ucebani. So ukho konke kasiqhubekeni sikhangele kuye ngoba ngiyokwazi ukuthi phambili ngale ulungisani weluyelukane thina singakwaziyo. Thina singafunda kumethemba sonke isikhathi kukuhle ukubi kuzasiphathisa. Ku-106 ngigcine ngibuza ngendaba ezinjani ezinhle. Kodwa ku-80 ngibuza ngesibusiso esesifumana ku-80. Sitshela ngesibusiso esinjani esifana ku-80. Singakedluleli phambili. Isibusiso esisithola lapha ngesokukhululwa. uThixo uyasisindisa singamlalela. Ngoba singafunda laphana kuManani chapter 6 verse 22 kusiya ku27 lapha. Uthi uJehova wathi tshela uAaron lamadodana akhe uthi le yiyo indlela elizabusiswa ngayo abako-Israyeli. Khulumani lithi kubo uJehova alibusise njalo agcine uJehova kakhazimule ubuso bakhe phezukwenu njalo abe lomsindabendle. uJehova akhangelise ubuso bakhe kini njalo aliphe ukuthula. Ngokunjalo bazabiza ibizo lami phezu kwabako-Israyeli mina ngizakubabusisa. Angisoze ngisakhomenta ngoba isihle yaqeda konke ivesi. Hayi siyabonga. Akuhle ungifundele u135 evesini ka10 lo12 6:7 lo10 lo12. 135 verse ngelika 6 lo7 susa u10 lo12.
uJehova wenza loba yini ayifunayo. uJehova wenza loba yini ayifunayo emazulwini lasemhlabeni, ezilwandle lasezinzikini zazo. Wenza amayezi aqubuka emkhawulweni yomhlaba. Uthuma umbane kanye lezulu. Avulele umoya oseziphaleni zakhe. Verse 10. Wazilahla phansi izizwe eziningi, wabulala amakhosi alamandla. uSihoni inkosi yama-Amori, u-Ogi inkosi yaseBhashani, lawo wonke amakhosi aseKhenani. Wanika ilizwe labo laba ilifa labantu bakhe u-Israyeli. Sisiyabonga. Kuleli hubo ka-135 kuyini esikufundayo ngoNkulunkulu embalini, ngobukhosi bukaNkulunkulu ngaphi embalini? Izifundo bani esingazithola ezingasisiza thina ngokwethu? uNkulunkulu mkhulu, ngeke aqathaniswa lezithixo izithombe zemhlabeni. Nxa uyifunda usiya phambili uthokhona izithombe lezi kulamakhala but akuzwa lutho, kulendlebe akuzwa, kulamehlo akuboni. Kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo esifunda ngaye kuleli veki sinanzela ukuthi uNkulunkulu wayenza izimanga ezinkulu. Akula sithombe sake savula ulwandle lobomvu. Akula sithombe esake sakhipha amanzi edwaleni. Akula sithombe sake saprovide ukudla. uNkulunkulu mkhulu, ngeke alinganiswa lezinye izithixo ezingakhonzwa ngabantu emhlabeni. Verse 4 oka 135, verse 4 135 uthi ngoba inkosi izikhethele uJakobe. Sibonani ukukhethwa kwakhe, ukuthi ayikela ngisichaye kanje mfundisi, siyabonga. Suzula umbuzo. Singazinconozi. uIsrayeli wayengamelanga ukuthi azinconose kulabanye abantu. Lapho esikuthola lapho ukukhethwa kwaIsrayeli kwakweyeme phezulu kwamandla entando yenkosi. Okuthi ukuthi uIsrayeli kalamandla ukuzichaya isifuba. Lathi njengamaKristu namhlanje ke lani ngibuye kwabukeli labalaleli. Akumelanga sizichaya isifuba ngokuthi singamaKristu. Kumele sibonge umusa uThixo awenzela abantwana bakwaIsrayeli. Yikho ngikutholayo lapha namfundisi ukuthi uIsrayeli wayefuna ukuthi yena azinconoze. Yikho lapha singaya ku1 Peter chapter 2 verse 9 yathi ukuthi lina liluhlango olukhethekileyo. Okumele ukuthi lapho esikhamba khona akuveze uKristu ayikhona thina. So ongazenziwe ngani ngcono labanye abantu. Yes. Kodwa ukhethelwe isizathu. Khethelwe isizathu. Kumele sibaneke. Engikuzwisayo abathandekayo la kubalaleli ukuthi uJehova akakhethi ayehlukanisa abantu kungela sizathu. Kusukela isono sangena ngaphansi kwelanga uhlezi ebeka abantu abathize ukuthi bamveze emhlabeni. Amen. Kuthi ukuthi lanxa wena ubungakamazi uNkulunkulu ekhethe umuntu wena omaziyo kumele ube ukukhanya kwalonjani ongamaziyo. Lokho sokusithi lonke selingabakhethiweyo phela. Amen. Yes, ukhona lokunye sokumele ngisigatshe ngakho ukuthi khona ngenza lokho uNkulunkulu angikhethele khona. Uwedli ukuthi khona mina ngokaNkulunkulu kuphela. All right. Uyangikhumbuza uthi asizigcatshe ukuthi ngenza lokho enjani engukhethelweyo. Hathi ubana ngizibize ngegama lokuthi ngiyilokho kodwa ngingenzi lokho enjani engukhethelweyo. Uhlupho lona lo mfundisi olokuthi bazibona ngani bangcono. Yilo lwabangela ukuthi uIsrayeli ahle ukuchumayela. Ngoba lo wathathela ezinye izizwe phansi babizwa ukuthi ngabezizwe. Ibambe khonapho. Thina ke kathesi. Kathesi sengozini bani ngamazwi wachoyo. Sisengozini. Siyenelisa ukuchumayela yini? Usibanga yikweni bana singaphumi ku total member involvement. Uhlupho esilalo sizibona ngani singcono. All right. Ikakhulu nxa siziqathanisa mhlawumbe labe kwezinye inkolo. All right. Sizibona ubungcono bethu busenza singafuni ukuhlanganela labo. Kulapho buyingozi khona. Ukuthi sibona ngani abanye bayizona ezinkulu ukuthi asifuni ukuthi sihlangane labo. Engangena umuntu egqoka amacici church. Sokulohlupho olukhulu. Uthi simphelekezela ngamalokho zenini ngamehlo sozayihlala phansi. Kunjalo. All right. Ukhona ufuna ukukhuluma kwenye khonapho.
So thina asithakazelele ukuthi lathi sibe lembali ezabalwa. Ngoba kunje sibala imbali. Yes. Right. So lathi ke okungasithathekisa ukuthi khona asi-create imbali ezafundisa abanye abantu bafunde ukuthi khona uNkulunkulu kunakufunayo. Engafisa bona sekuthinte masinyane siphetha isifundo sethu ukuthi kithi thina namhlanje singaba leqiniso kanjani ukuthi kasilazo ezethu izithixo empilweni zethu. Yes. Okumele sikwenze mfundisi ukuthi sifake uNkulunkulu kuqala kukho konke. Ukuze singabi lezithombe. Yeah. Ngoba sike sakuthinta endabeni ezithombe ukuthi isikhathi esiningi silezinye izinto esizifaka kuqala. Uvuke ekuseni ungakayenzi lutho. Ifoni yakho yesuqalisa ukucheck ama-updates. Right. But kungaba iBhayibheli. Kuyasinceda ukuthi sibe updated empilweni yokukholwa. Owakho olakho ngakuthi uma balaleli uphendula umbuzo ofana nayo kumbe okunye ubona ukuqhakathekile. Mina usona sisifunde engutholayo ukuthi imbali iqhakathekile kodwa nxa ingasakhitshilwa ngaphandle ukuthi yaziswe abanye iyaluza isisindo sayo. Ngakho silomlando ukuthi khona sihambise ivangeli phambili. Sitshela abantwana, sitshela izimuli zethu, izihlobo nje labangani. Yekela mina ngihle ngiphethe ngokuthi bathandekayo uJehova olomusa. Amen. uJehova uyagcina lokho asithembise khona. Thina njengabantu singakhohlwa bona uJehova usenzeleni izolo. Asihambene nje khona okwesekufunda ngoIsrayeli wayezolo. Kuyaphila lasempilweni namhlanje. Kasigcina izithembiso kaJehova ngoba yena unjani uthembakele. Elakho lokucina busosikhulekela. Kasingakhohlwa uNkulunkulu asenzele khona. Nxa kuvuma akubhale phansi list yezinto uNkulunkulu akwenzele zona. Isikhathi sonke nxa phakathi kwesikhathi esinzima khumbula lokho uNkulunkulu akwenzele khona. Sizaba lethuba lomthandazo. Baba wethu ophakemeyo osekuphakameni ezulwini. Sithanda ukubonga isifundo saleli viki esiza sizosikhumbuza ukuthi singakhohlwa lokho senzele khona. Sinenge izibusiso osenzela khona zona insuku ngensuku. Sincedise usiphathise sizikhumbule ukuze sihlale sikwazi ukuthi uNkulunkulu othembakileyo. Sengathi lesi sifundo singaletha imvuselo lenkulu kubo bonke abantu abazakuzwa lesi sifundo ukugoqela lathi silapha labasincedisayo abasiphathele imtshina. Sifiso sethu ukuthi ekugcineni kwezinto zonke sitholakale singabenze kuhle sibe khona embusweni wakho ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.